ne čujete, pretpostavljam da je veče, ako nas gledate u večernjem terminu i sigurno je kiša iza nas, jer kažu prestanak padavina u večernjim satima. Ali iako gledate uživo sada u 8 sati i 7-8 minuta, kiša pada, bili su u pravu meteorolozi. 10-11 stepeni izjutra, kad smo ustali, izašli, kao, o Bože, ko da je leto, ali najavljivali su kišu i danas kišovit dan i ta kiša i razvedravanje, sve to prolazi u večernjim satima. Bože zdravlje, sutra, preksutra, narednih dana, fantastično vreme i temperature, pa više prolećne i majske nego oktobarske, do 23 stepena Celzijusovih i ono što se prognozira sutra i preksutra, danas 16. Danas ćemo ovako kod kuće, neke aktivnosti izvan kuće, pa možemo da imamo, ali baš i ne moramo, ali naredna 2-3 dana ponovo lepa i talas tog promenjivog vremena se nastavlja tamo od subote kada nas ponovo očekuje nestabilno vreme, ali ne minus i ne niske temperature. Kratko, jasno vremenska prognoza, a u nastavku, kao što smo najavili, pričat ćemo i o predlogu budžeta i grada Niša, ali nećemo da vas zamaramo brojkama, već hoćemo da govorimo o onome što je konkretno. Sada je vreme kada bi mi, obični smrtnici, mogli da pomognemo ljudima u opštini, da kažemo da, gospodo, radili ste u Zagorke Tošić, krpili asfalt, ali u mojoj ulici ste okrpili do broja 5 ili 7. U nastavku treba još da se zakrpi. Pa ćemo kažemo da, gospodo, trebalo bi postaviti ogledalo onde gde u ulici Vojvode Putnika naprasno kreće bulevarski tip ulice. Pa ćemo onda da kažemo da, gospodo, trebalo bi pešačku stazu koju su razvalili ljudi jer su radili neku infrastrukturu ponovo da urade uz Vojvode Putnika naviše, jer moja mama i njene drugarice koje se kolicima vraćaju sa pijace ne mogu da vuku normalno kolica jer tu više ne postoji staza, već nešto što dokazuje da je tu nekada bila staza. Tako, igru slučaj iz mog komšiluka neke probleme izneo, a svakako ovog jutra govorit ćemo o opštini Crveni Krst i očekujemo da čujemo odgovor na pitanje šta biste želeli da vam se lepo desi u opštini Crveni Krst. Moj gost je Miki Milutinović, predsjednik opštine. Miki, dobro jutro, dobro nam došli, kako ste? Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Evo, ja moram u samom startu da kažem, svaki političar, svaki čelnik ima nešto po čemu će ga ljudi jednog dana pamtiti. Pa Mile Ilić ima svoju priču, pa svi, ajde kažemo, nadalje. Od Mileta da krenemo od njega, jer je on prvi počeo ovako velike kapitalne stvari da radi, koje su zapale ljudima, a jednog dana, kada prestanete, možda se bavite politikom, reći da, kažu, Vidrište, zahvaljujući Mikiju, dobilo svoj novi život. Moram da pohvalim to izletište. Ja se sećam pre 10 godina kad tu nije bilo ničega i to na ništa nije ličilo. Danas jedno od najpopularnijih svakog vikenda naroda, ne znam da ste čuli prošlog vikenda, 1000 i više ljudi, 200 i kusura automobila, ludnica u pozitivnom smislu reči. Jeste, Vidrište je jedna naša turistička destinacija gde se mi uvek hvalimo. I u pravu ste, itekako je Vidrište posećeno. Vidrište, onda imamo banju Topilo, koju također hoćemo. Kad bi to zaokružili Miki, onda bi bili kralji, ono što se kaže za to. Jer je to inicijativa naše gradonačelnice Sotirovske, još dok je bila načelnica okruga Nišavskog, da banja Topilo dobije i zvanično da bude banja. I na tome radimo. Čak smo oformili komisiju koja će to da radi. I kažem da, evo samo jedan podatak da vam dam što se tiče te turističkih destinacija i poseta. 2015. do 2019. se upetostručio broj, pričam za 2019. koja je bila kao da kažemo normalna godina, upetostručio broj poseta. Ali ne poseta samo naših iz Srbije, nego smo imali dosta i iz inostranstva. I naravno tu je naša Tvrđava, tu je naš Logor, tu je naša Humska Čuka, tu je naše Vidrište, tu je naša banja Topilo i kažem, što se tiče turističkih destinacija, stvarno smo prezadovoljni. Evo da, krenut ću mi sa komunalnom izgradnjom. Molim Pavla da stavi broj telefona na ekran, nemate ništa protiv. Dobro je da se čuje zapravo šta to građani predlažu, to je to. A ja moram se zadržim malo jer je zaista u mnogome promenila čitavu turističku priču u tom kraju. Ovako moderno, lepo napravljeno sa stazom, sa vejnicima, sa klupama, jeste zgoda da svi mi odemo tamo i prošetamo i sednemo negde i ručavamo. Kada bi se
napravila neka staza duž Toponičkog kanjona do Banje Topilo i kada bi Banja Topila ponovo počela da radi, to bi bio zamajac, ja mislim, za sva ona sela. Jeste, krećemo sa tim, kažem, čak smo i u budžetu, našem budžetu gradske opštine dosta sredstava predvideli, jer moramo, da bi Banja Topilo bila prava banja, moramo da uredimo ovo što ste vi rekli, komunalnu infrastrukturu. Donekle je uređeno, ali nije do kraja sve to završeno. Uradit ćemo to. A inače i Banja i Vidište, sva ova okolna sela i tekako imaju i naši meštani koristi. Ne pričamo samo koliko će to da se slije u budžetu grada ili budžetu gradske opštine, nego i naši meštani. Dosta imamo u Banji Topilo, da je privatni biznis i tekako je zainteresovan. Ali još nije do kraja rešeno imovinsko-pravno oko te banje. Ja se nadam da će za mesec, mesec i po dana i to da se reši, da bi Banja Topilo pripala gradu, a grad, kako je rekao, daće na gazdovanje gradskoj opštini Crveni krst. Da, čitav taj kraj, te padine Kalafata su jedan veliki resurs i počnemo polako da otkrivamo. Imamo jednu dobru stvar, to je Vidrište. Banja Topila daće Bog ponovo da zaživi, a imamo i put iz Miljkovca do Cerija. Imamo Cerijansku pećinu. Ja sam i razgovarao sa ljudima iz Cerije i oni računaju, i to je jedna celina, što se kaže, kada turista dođe do Cerijanske pećine, spustit će se i do Vidrišta i do Banje Topilo, a ima šta se vidi, postoji istorijska priča. U kakvom stanju je taj put? Pa u lošem je stanju taj put, ali i također planiramo to da napravimo ili hoćemo kružno da napravimo. Znači, Cerijanska pećina i da se siđe u ovu drugu opštinu, Pantelejk, s ove druge strane. Ali o tom potom sve to zavisi od budžeta i sami znate. Jeste. Tu su komunalna infrastruktura, nam je broj 1 gradske opštine Crveni krst, prioritet i gledamo da što više uradi. Da, čitava priča je napravljena iz projekta prekogranične saradnje, je li tako, sa Bugarima. Mislim, oko 300.000 evra je naš deo bio, je li tako? Ima li šanse da apliciramo da ponovo sa Bugarima od tih para iz Evropske unije popravljamo putevi ili to ne ulazi u projekat? Ne, to za sada ne ulazi. Ne ulazi, da. Tako je. Mislio sam na tu stavku, ali zato možemo iz projekta još nešto da oplemenimo tamo, kao što smo sad uradili. Što se tiče, mogu da kažem, grad kao grad, nikada do sada ovoliko sredstava nije izdvojio iz budžeta da bi saobraćajnice, kanalizaciju, puteve uradio. Tako da, evo što se tiče gradske opštine Crveni krst, 20 godina nismo imali ovoliko radova kao ove godine. 20 godina. Ove godine, boga mi, tako se je krenulo, zahvaljujući naravno kabinetu gradonačelnice i većnika za izgradnju Nenada Stankovića, koji su nam dosta pomogli i čak je gradonačelnica dala prioritet oko saobraćajnica gradskoj opštini Crveni krst i Niškoj banji. Završili smo Šljaku kompletno vodosnabdevanje sa novim cevima. Samo trenutak, pre nego što krenemo na Šljaku, samo da kažem, prokomentarišemo i da, ajde kažemo, uputimo poziv svima. Dakle, novi put od Toponice do Miljkovca, potpuno novi asfalt, ono je milina sada da se vozi, a znamo da je bilo udarne rupe do udarne rupe i to je jedna od priča koju smo vrlo često delili ovako u jutarnjem programu. Stićemo, već imamo jedno pitanje i uključenje. Evo, kolega Pavle mi javlja. Miki, možemo onako da prošaramo čitavu priču. Dobro jutro, izvolite. Alo, dobro jutro. Dobro jutro, slušamo vas. Poštovanje vama i predsjedniku opštine. Predstavite se, molim vas. Molim. Kažite mi ime vaše. Božidar. Izvolite, Božidare. Hteo bih da postavim jedno pitanje predsjedniku. Može. Kad će put gore u Supovac, dužina 500 metara, da se postavi strugalni asfalt? A koji deo Supovca? Od naselja. Ima tamo vikend naselje. Znam. Kuća već 5 godina stoji taj zahtev kod njih i rečeno je skoro pre mesec dana da će to biti urađeno, međutim od toga nema još ništa. Ajde čujemo kada će. Hvala, Božidare. Jeste, i taj deo puta je dat u ovih 25 naših prioriteta koje smo dali. To će da se uradi grebanim asfaltom, tako smo zaplanirali. To je od vikend naselja pa nagore.
Sve zavisi od ovog tempa, malo zavisi sad i od vremena. Inače, Direkcija za izgradnju grada je intenzivno radi na našem terenu, na teritoriji naše gradske opštine i nadam se da ovih 25 što smo dali ulica, tu je i taj put, za sada smo radili 10 ulica, možda ćemo do kraja decembra da uradimo, ako ne, siguran sam u prvoj polovini proleća bit će urađeno. Da, bilo je dosta priča u Nišu, greba, ni asfalt, struga, ni asfalt, šta je to, ni podaštavanje, ali ja mislim da svi oni koji su gazili blato i tekako nemaju ništa protiv tog struganog asfalta, naročito tamo gde je ravnica, taj strugani asfalt, ako se dobro napravi, ako prođe valjak, ako se zalije emulzijom, malte ne kao pravi asfalt. Vidio sam ja to kako izgleda u Brzom Brodu i traje, i možda potraje, i bolje od blata. Stali smo kod naselja Šljaka, to je bila rak rana opštine Crveni Krst. Mnogo toga je rađeno ranih godina i po pitanju vode mnogo nakaradno. Svakog dana smo imali intervencije što se tiče javnog preduzeća Najsus. I naši sugrađani baš im je dozlogrdilo bilo što se tiče te vode, jer su cevi prskale. To su cevi od pre 19 godina. Neka pomoć koja je data, performanse tih cevi nisu odgovarale ovom pritisku. Sada smo kompletno zamenili vodovodno. Sistem je novi urađen u naselju Šljaka. Sada smo radili i 5 ulica, potpuno smo ih asfaltirali i vratili ono prvobitno stanje, još u boljem stanju, kažem. Asfaltirali smo sve. Ostale su nam još 2 ulice oko kanalizacije, gde je bila ona močvara i ono gde se izlivala voda. To smo zatrpali sa velikom jednom cevi FI 600 ili tako nešto i tu smo napravili teretanu na otvorenom, sve smo to zaravnjali. Tako da mislim naselje Šljaka na obostrano zadovoljstvo i nas, rukovodstvo i naših građana, trebalo bi da bude zadovoljna. Jedino što nam je ostalo u naselju Šljaka, to je da se asfaltira nastavak Sarajevske ulice do aerodroma. I to smo dali kao prvi prioritet iduće godine kabinetu gradonačelnice. Dakle, kao prvi prioritet, realno je da se očekuje. Dosta ljudi iz tog kraja, mislim, Zlatanović je znate, on stalno pita za tu Sarajevsku ulicu. Zlatanović, to čuli ste. Da, on je aktivan. Ali dobri su ti aktivni ljudi. Ja sam se malo razočarao, Miki, kada sam video da li je to Trnava, jedno mesto, pomenuli ste teretanu na otvorenom, da li je teretana, da li je mobilijer, i leto sam bio to selo u opštini Crveni Krst i onda sam video bukvalno ono zaraslo u veliku travu, rekao, nema li nikog u selu da uzme trimer, da to očisti, da sredi, kako možda se gleda tu dečiji mobilijer, ne možemo, naročito u tim sredinama, ne možeš sada čekaš da neko dođe sa strane. Ja imam svoje naselje gde tokom leta živim, gde se mi organizujemo, gde neko, svako očisti oko svoje kuće, platimo čoveka, trimerom sredi i ne dozvoljavamo da to bude neuredno. A nažalost, takvih je slika sve češće i češće. Jeste, mada imamo... Građanska inicijativa, savjeti građana, kada bi to, Miki, funkcionisalo onako kako je nekada funkcionisalo, pričamo o periodu pre, kažu, demokratije, previše partijskog sistema, onda to ne bi bio slučaj. Tako je, jer sve potiče od naših savjeta građana. Lepo ste rekli, predsjednik savjeta građana napiše svoju inicijativu, pošalje nama u rukovodstvu i sigurno je sve što možemo, mi završamo. Šta je problem, ako je problem i da nam pomogne i grad uvek nam izađe u susret. Odličnu komunikaciju imamo sa ovim svim našim komunalnim preduzećima, parking servis, medijana, vodovod, uvek su tu, kažem, odličnu komunikaciju imamo. I ove godine, boga mi, iako je ova pandemija vladala i ove godine, dosta smo na tome uradili. U Toponici, ja mislim, bilo to što sam ja video. Donja Trnava, tu imamo. Tu mobilijar, Trnava, ne mogu tačno da setim. A moguće u Toponici mobilijar, moguće i to. Vidio sam gde se slikao Fiću, Eduk Todorovića što vozi Fiću. Sad eto, zaboravio sam. Ali jedno od ta dva sela, ja se čudom nisam mogao da se načudim. Kada sam video preko puta njegove kuće, kažem šta je ovo? Pa ko to? Pa kaže niko. Pa kako niko? Pa, kaže, to tako stoji. Pa, rekao, sramota. Uzmi ti trimer, brate. Sad smo u programu preko grada da dobijemo 2 velika mobilijara. Jedan mobilijar dobijemo od grada, drugi mobilijar dobijemo kao donacija Crne Gore. I jedan će biti u naselju Branko Bjegović, a drugi će biti u naselju Popovac. Ali su baš
oni pravi mobiljari, a ne kao ovi naši što mi... Malo po malo pa krpimo, popravljamo, zatežemo. Tako za dečicu gledamo da malo više to im stvorimo te uslove. Pa lepo što se to radi. Komunalna izgradnja je nešto što je... Da, uključenje. Rekli smo, red priče. Pa ćemo se vratiti. Naravno, pomenuje Miki Branko Bjegović jedno naselje koje je u ekspanziji, mesto gde će dobar deo Niša da se širi u tom pravcu i koje postaje sve atraktivnije. Dobro jutro vam želim, dobrodošli. Dobro jutro, slušamo vas. Predstavite se, molim vas, halo. Halo. Ne znam, žao mi je. Evo, spomenuli smo Branko Bjegović. Da. Za nekoliko dana završavamo ulicu 880 metara, ulica Derekova. To biće jedna evropska ulica, stvarno, kompletno je asfaltiramo i jedan polukrug koji izlazi na školu i na obdanište i tu ćemo asfaltirati. Inače, tu smo u Podviniku smo već završili 5 ulica sa ovim grebanim asfaltom. Veliko je zadovoljstvo naših sugrađana. Tu imamo još 2 ili 3 ulice koje su u ovom programu i to naselje, boga mi, za 10-15 godina biće stvarno jedno evropsko naselje jer je sve kompletno planski regulisano sa potpunom dokumentacijom i lako je nama da tražimo direkcije za izgradnju grada i od naše gradonačelnice da nam to uradi kada imamo regulisano, kako mi znamo da kažemo 1/1, jer ove ulice koje nisu imovinsko-pravno rešene, to smo ostavili malo po strani da bi prvo ovih 45-47 ulica koje su rešene, to prvo završimo na teritoriji gradske opštine Crveni Krst. Evo, molba, kaže gledateljke, kolega Pavle mi šalje, kaže ulica Braće Miljković iz Gornje Toponice bez ikakve rasvete već 2 nedelje. Evo ja ću i Mikiće, ali ja ću prostimo Peđi Nikoliću. Ko radi rasvetu? Je li dalje parking servis? Pa ono što je staro parking servis, a ovo što je novo, onda je preuzela ta firma koja je na tenderu dobila. Ali još uvek parking servis mi zovemo. Parking servis, dobro, prosledit ćemo. Idemo dalje, uživo. Halo, dobro jutro. Se čujemo? Ništa, prekinula se veza. Ali što se tiče vode, isto da vam kažem. Vodosnabdevanje također jedna. Da, veliki projekat, 54 miliona Hum-Brenica je završen. Što se tiče našeg dela teritorije, Hum je dobio vodu. Evo sad je i završen ovaj projekat za kanalizaciju, tako da ćemo Hum kompletirati najvjerojatnije prvom polovinom iduće godine, jer čeka se upotrebna dozvola za ovaj projekat za izradu kanalizacije u Humu i poslije toga ide vraćanje saobraćajnice u prvobitno stanje. Gornji Komre smo završili, sekundarnu kanalizaciju vraćamo u prvobitno stanje. Također prvi prioritet koji smo mi izneli gradonačelnici i kabinetu, to je kanalizacija u Popovcu. Tu rešili smo ljude sa sekundarnom kanalizacijom, ali još uvek ne mogu da je upotrebljavaju zato što kolektor nije još završen popovački i gradonačelnica je dala nalog da NAISOS, javno preduzeće, to završi i bit će sigurno zadovoljstvo naših sugrađana. Kažem, prvi je prioritet oko kanalizacije naselje Popovac. Miki, jedno pitanje. Po čemu je sada trenutno u Srbiji Popovac najpoznatiji? Hajde, pitanje. Po čemu je Popovac u sportskim krugovima najpoznatiji? Da, po budućnosti. Kakav tim. Ja dolazim iz Kape doma i uvek stane kod nadvožnjaka, gledam i kažem, ljudi moji, šta znači kad domaćin posao radi? Evo, sve pohvale za... Sve pohvale klubu, sve pohvale menadžmentu kluba, ali što je za nas... Nisam ih upoznali, hvalim redovno. Ja imam drugara u Popovac tamo, pa stanem sa nadvožnjaka, gledam i kažem, ovo je lepota da vidiš. Za nas u rukovodstvu, što se tiče kluba, jeste klub i lepo ste rekli ovaj domaćin koji sve to vodi, ali oni popularišu taj sport i kroz omladinu, što je nama i tekako bitno. Svu maltene omladinu Popovca se slilo u tom klubu i stvarno je zadovoljstvo i gledati i družiti se s njima. Da, ja sam do sada gledao, ali sad otići i napravit ću jednu priču, jer stvarno zaslužuju kako lepe stvari, kako to lepo izgleda i koliko ljudi hvale, a i daju, brate, rezultate, to se vidi. Gde se dobro i domaćinski radi poslo, eto, ima rezultata, pa, nažalost, nekada su sva deca žurila da idu u radničke, sad se malo slika promenila sada.
traže da idu tamo. Dobro. Pričamo o komunalnoj izgradnji. Da li, pomenuli smo Branko Begović, da li ljudi mogu, a ne mogu, nego poželjno je da sa svojim predlozima dolaze? I kad je ne samo reč o kapitalnim investicijama, izgradnji ulici, već kad je reč o popravci, o trotoaru, o nekim stvarima koje možda se reše sa ne tako mnogo para. Pa jeste u toku, evo sad je u toku priprema za budžet za iduću godinu. I to je ta naša rasprava, kako je mi zovemo. Prvo naši predsjednici Savjeta građana sa svojim predlozima, a onda i sa samim sugrađanima. Imaćemo 2 sastanka u našoj sali, u samim prostorijama Gradske opštine Crveni Krst i svi će onda tada da iznesu svoje probleme. Međutim, mogu da vam kažem da nismo zadovoljni u Gradskoj opštini Crveni Krst sa komunalnom infrastrukturom. Od 23 sela, 19 sela nemaju kanalizaciju u ovom 21. veku. I to će nam iduće godine biti prioritet. Sada nam je bio malo prioritet oko vodosnabdevanja i oko ovih saobraćajnica. Krenuli smo, evo, zaboravio sam da kažem što u Save Kovačevića u Medoševcu smo napravili, asfaltirali jednu lepu ulicu. Tu smo 2 prilaza sa grebanim asfaltom uradili. Tu smo Lebansku ulicu uradili, onu do Lebanske, zaboravio sam kako se zove, uradili. Znači, 5-6 ulica smo u samom Medoševcu uradili. U Trupalu smo uradili 4 ulice, isto ovim grebanim asfaltom. Kažem, ova godina je bila stvarno radna godina. Imamo još vremena, još se radi i siguran sam da ćemo ovo što smo zacrtali kao prioritete i to završiti do decembra. Dakle, to je ono, i savjeti građana i građani. Ajmo da učestvujemo. Ja ide još jednom da vas pitamo šta bi vi želeli, a već smo čuli neke predloge, da vam se uradi, sredi, da vam se desi u narednoj godini u Gradskoj opštini Crveni Krst. A Miki pitamo da li je zadovoljan radom savjeta građana. Od njih se očekuje da budu upućeni u sve što se dešava u lokalnoj zajednici, da znaju ono što je rekao, da li je oštećena ograda kod mene, da fali ogledalo, da je neko oborio znak, treba se pripodigne taj znak, da se zakrpi neka udarna rupa. Znaju li to predsjednici Savjeta građana? Sarađuju li sa službama u opštini? Podnose li zahteve? Koliko su angažovani? Jeste, mi smo zadovoljni. Što se tiče toga, sa savjetima građana smo zadovoljni, jer mi smo uvijek gledali da predsjednici Savjeta građana i sam Savjet građana budu domaćini tog sela, koji najviše svoje probleme znaju. Inače, sve što mi dajemo predloge gradu, sve su to zahtevi naših Savjeta građana koje mi sistematizujemo i onda prosleđujemo da li gradu, da li skupštini grada, da li većnicima i stvarno smo zadovoljni sa komunikacijom i sa dogovorom i radom sa savjetima građana. Da, evo, ostaje još jedno 7-8 minuta vremena. Još jedna tema o kojoj bih želeo da pričam, takva su vremena kakva jesu. Nekome malo znači mnogo. Ne znam da li ste imali pomoć u ogrevnom drvetu, to je nešto što uvijek našim ljudima treba, naročito socijalno ugroženim. Pa imao sam prilike da razgovaram sa ljudima koji su dobili paket i sa higijenom i onaj 2 litra zejtina i onaj paket sa šećerom, brašnom, to puno znači i tu praksu ne bi bilo dobro da prekidate. Znam da ste bili angažovani, hoćete da nastavite to. I mladi talenti, pričat ćemo o socijali i o pomoći. Jeste, nastavili smo mi to, imali smo tu akciju Predsjednik na pragu svojih sugrađana. Pakete smo delili, ali smo i zato na 220 porodica koje imaju 3 i više dece, podelili smo po 7.000 dinara, negdje oko 1,5 miliona dinara smo podelili, a sada za 10 dana imamo 150 porodica, to su samohrani roditelji, oni će dobiti po 8.000 dinara, jer sad idu, lepo ste rekli, i oko ogreva, idu i slave, kada treba našim ljudima pomoći, a krajem decembra pripremamo za 500.000 dinara od paketića do ovih paketa isto da pomogne. Da nešto kažem, sa 8.000 dinara domaćin može mnogo što šta da kupi i uredi i priredi. I od uvek sam burno reaguo kad u svom okruženju čujem Miki izašao kaže šta ti je jedna crvena, šta ti je to, šta?
Pa ajmo da pitamo neko ko radi, ko je zaposlen, ko prija prosječno, sa 1000 dinara on će 2 nedelje da doručkuje, jer kupuje svakog jutra burek, pa će kupiti 3 kiflice, pa u doručak ne košta više od 100 dinara, on će 2 nedelje. Ako ne 2 nedelje, 10 radnih dana će da doručkuje sa 1000 dinara. To je ono, a šta je to? Nije nikakva para. Pa nije. Ko ima mnogo, njemu nije, a ko nema, njemu znači. Neko je na vezi. Dobro jutro vam želim, izvolite. Stojanoviću. O, Zdravkoviću, drago mi je da vas čujem. Šta ćemo to lepo da čujemo od vas? Korisno. Lepo možda ništa, ali korisno sigurno. Ajde, čujemo. Postavljam pitanje gospodinu predsjedniku opštine Crveni Krst. Zna, odlično je upoznat s tim da se između Medoševca i Popovca gradi tamo neki centar koji će biti centar za robu, za raspodelu i tako dalje. Međutim, Medoševački most ima nosivost 11 tona. Jasno je stavljeno na moju inicijativu, zvao sam tamo gde treba u Medijani, zvao sam, pošto postoji katastar horizontalne i vertikalne signalizacije i ljudi su postavili nosivost tona 11 mosta. Gospodin koji gradi to, poznati, tako su mi rekli, poznati privrednik iz Srbije, gradi tamo i prolaze hladno damperi, kamioni sa po 20-30 tona peska, zemlje preko mosta koji ima nosivost 11 tona. Ajde, on će to da izgradi. Ali posle kad krenu da dopremaju robu preko te strane od nas, Medoševačke, a gde ne smeju da pređu nosivost 11 tona, znak je zabrane. Znači, saobraćajni znak zabrane, ko zna ko je vozač, znači šta je znak zabrane. Postavljam pitanje ko dozvoljava kamionima da prelaze sa većom nosivošću, jer se desilo, da vam ne nalazim podatke, da su uništili mostove ljudima po selima Srbije gradeći prilazne autoputevi te i takve fabrike. I nikad nisu te mostove renovirali. Zato tražim da se most u Medoševcu zaštiti, jer nam je to žila kucavica. Tu nam prolaze autobusi, tu nam idu deca i ostalo. I još jedna stvar, gospodine predsjedniče Crvenog Krsta. Savez građana nije oblik lokalne samouprave. Po zakonu Republike Srbije najniži oblik lokalne samouprave je mesna zajednica. Predvidite u vašem planu, programu, budžetu i čemu, kako god, za sledeću godinu formiranje mesnih zajednica, jer ja imam debelu nameru da među našim građanima pokrenem formiranje mesne zajednice naše, Medoševačke, zato što imamo i objekte i svašta što su nam oduzeti ovde. Zato vam kažem, i još jedna stvar, jednom ste izjavili da predsjednik mesne zajednice treba da se plati ne po novom zakonu o mesnoj samoupravi. Predsjednik mesne zajednice se ne plaća. Znači, to je čovjek koji radi dobrovoljno, koji radi na, da kažemo, dobrobiti svih građana. Ali ja mislim da su bitno, prijetno. Pa sve smo lepo čuli. Pa ovo, ajmo prvo mesne zajednice. Mogu da vam kažem da ste u pravu i po ovom prvom pitanju, što se tiče mosta, u pravu ste i po ovom drugom pitanju da treba mesne zajednice da se oforme, jer zakon prepoznaje samo lokalne samouprave i mesne zajednice. Za sada mi nemamo mesne zajednice. Ja mislim da većina gradskih opština nemamo. Pokrenuta je inicijativa od strane grada da se mesne zajednice formiraju, ali nisam siguran ovo što kažete da ne treba da se plaća predsjednik mesne zajednice, jer tu će biti da se vodi i knjigovodstvo, tu će morati referent mora, neki čovjek da postoji u zajednici. Sekretar mora da postoji, sve to. Voleo bih da se ne plaći, da se neko prihvati tog posla, da odgovara, a da nema nikakav... Da, mora neka stimulacija da postoji definitivno, da ljudi budu motivisani. I to smo računali, ali to je sve stvar grada. I za most smo dali, znam ja, u toku sam, sećam se, s vama sam i razgovarao, oko tog opterećenja mosta dali smo gradu. Ja mislim da je grad po tom pitanju već nešto razmatrao što se tiče nosivosti i grad treba da reši oko toga. Gradska opština nema ingerenciju. Tako je, mi smo tražili to da se pogleda baš, ja mislim na vaša inicijativa to bila, ali ingerencija gradske opštine nije ta da mi proračunavamo ili zabranjujemo... Pa ne vodimo račune. Da zabranjujemo eksploataciju i rad. Ja sam bio u šoku kada sam gledao tamo do prilaza mog naselja postoji drveni most u Sićevu. Znate, to je metalna konstrukcija, drvene talpe, 3 tone ograničenje, stajala je tabla, ne stoji. Leto sam gledao traktori sa punim
traktorskim prikolicama sa sirovim drvetom su prelazila preko tog mosta. Kamioni takođe sa drvetom. Oni prođu. Dok se ne desi. Dok prođu. Ja gledam, ne znam, rekao sam ljudima, smeju se, nisu mi rekli gledaj svoje posla. Ma neće, kaže, jak je to most. Ma rekao, jak je, ali to što kaže, a šta ako se desi? Ljudi, ne igrajte se, ali ma ništa se ne sekire batažile i tako se sve završi. Ne znam što to radimo, što izazivamo sudbinu. Dobro što kažete, dok se ne desi. Imamo uključenje. Kako vreme leti. Ajmo još 2 uključenja. Brzo, izvolite, dobro jutro. Dobro jutro. Predstavite nam se. Ja sam iz Komrena, ime i prezime neću da znam. Nećete da znate, ne morate, samo nam recite šta je problem, da idemo, možemo li da ga rešimo. U Donjem Komrenu ide zadušnica. Mi ne možemo da uđemo u Komren. Naš predsjednik mesne zajednice prodaje grobovi, to je sve ispunjeno. A stari deo groblja, to je napušteno da ne može da se uđe sad za zadušnicu. Niko ne preduzima ništa. Mogu vam reći jednu stvar, da ste otvorili jedno vrlo, vrlo važno pitanje. Naravno, Mikićeva kaže, nije to stvar opštine i objektivna ingerencija, mada bi opštini tekako mogla dobrim savjetima da pripomogne. Dakle, poenta je u statusu groblja. To je gradsko groblje, tu nema nikakve sumnje. Ja sam imao prilike da nažalost, ispratim na tom groblju mog kolegu Mišu Ristovića, pa sam video i onako novinarski zabeležio da je u jako lošem stanju. Tu pre 2 godine bilo, verujem da se ništa nije promenilo. Evo, kaže, sledeće nedelje su zadušnice. Kako ćemo, šta ćemo, da li smo na pola puta da Gorica ovakva kakva jeste, ne tako moćna, preuzme na održavanje? To je gradsko groblje, kao i Vrežinsko. Zahtev gradske opštine Crveni krst, ali ne samo naše gradske opštine, nego svih gradskih opština, da seoska groblja preuzme javno preduzeće Gorica i to bi, ja mislim, bio pravo rešenje. Međutim, sve se vrti oko tih finansija i oko tog budžeta, a mi smo zaduženi kao gradska opština da održavamo što se tiče puta, vode i sve ostalo. Ovo prodaja ovih mesta za sahranjivanje je krivično i mi smo to upozorili, ne samo savjeti građana, nego uopšte smo upozorili, jer u nekim mestima imamo i ko održava to. Hoćete kažete, upućeni ste u stvari kao opština? Da, kako da ne. Imamo velike probleme, ne samo Gornji Komren. U naselju Čamurlija tu više i nema mogućnosti sahranjivanja. Tu je i baš kritična situacija. I stvarno tu mora grad da nam pomogne oko rešenja što se tiče tih seoskih grobalja. A za zadušnice, evo kiša pada, ali sutra prekosutra bit će lepo vreme. Nije loše i trebalo bi pred zadušni dan da se koliko toliko trimerima sredi, naprave neke staze, očisti, stave neki kontejneri da ljudi... U Donjem Komrenu je bila inicijativa čovek koji održava u nekim drugim selima. Ja mislim da im je tražio oko da li 700 dinara ili 800, kako je on rekao, da bi godišnje po domaćinstvu, da bi on održavao to i da se oni nisu složili u Gornjem Komrenu. Dobro, da nije sve tako crno, Miki. Ajde, ja ću jedan primjer, pretpostavljam vi znate. Čuli smo Zdravkovića malo pre iz Medoševca. Ja sam bio oduševljen, malo je reći oduševljen i ponosan kada me Bane Cveće rodao na grob svoje supruge i kada sam vidio u kakvom stanju je Medoševačko groblje. To je za pohvalu. Perfektno čisto, dakle nismo tempirali dan, nisu bili ni zadušnice, smo otišli ovako da sa njim se poseti to groblje. Ja nisam pitam ga šta je i on mi upravo rekao imamo čoveka koji je dobar, vredan i koji radi i to groblje u Medoševcu ima civilizacijski izgled. I to je za primjer. Eto, ima nekih lepih stvari. Miki, bit ćemo u kontaktu oko svih ovih pitanja i to kao i uvek. Stara garda funkcioniše po starim principima. Dakle, nema mailova, čujemo se, rešavamo pitanje, idemo na teren i možda nije loše zajedno da odemo i do Banje Topilo malo, da uslikamo stvari, da ubrzamo tu priču, da se zaokruži to. Jer ovo što je napravljeno do sada, to je ovako, po meni, jedna od najbitnijih i najrenesansnih stvari. To izletište i ta priroda koja je potpuno sada vidljiva i koja je dostupna građanima. Pre neki dan smo i potpisali sa Tončev gradnjom i jedan projekat ministarstva
i to tehnička škola Neymar biće, što se tiče ovaj trend energetske efikasnosti, biće stvarno napravljeno onako kako i treba da bude. 25 miliona je projekat, od toga je 17 miliona ministarstvo nam je dalo, a gradska opština treba da učestvuje sa 8 miliona, s tim što smo mi te pare dobit ćemo u stvari od grada, pošto naš budžet je skroman. Malo pre kad sam pričao o socijalnoj pomoći, mi gledamo što više da dajemo. Lepo ste vi rekli, mi smo do pre godinu dana davali po 5.000, sad dajemo 8.000. Znači iz godine u godinu primetno je da i više izdvajamo iz budžeta oko socijalne pomoći. A ovaj projekat je saživao i potpisan je ugovor uz prisustvo naše gradonačelnice i ja se nadam za neki dan krenuće sa realizacijom projekta. Da, eto, sad ste pomenuli Neymara i stvarno na onako lepom platovu između Mašinske strukovne škole, Više tehničke škole, građevinske, na onom predivnom platovu, amfiteatru, ovo će biti sadržaj više. Tako, ništa se menja. Ma koliko bi im bili nezadovoljni, znam da želim i brže i bolje, ja pominjem Vidrište, ali takođe mnogo lepa stvar je ono što nam se desilo tu. Pa i naučno-tehnološki park u produžetku. Ja vrlo dobro znam kako je to izgledalo i Miki zna pre 40-50 godina. Danas drugačije. Hvala na gostovanju i na razgovoru, a posle reklama Radmila Kostić najavljuje iz Galerije savremene likovne umetnosti, najavljuje izložbu slika sa Sićevačke kolonije.